pen in bival sozo sen about unikopa. Tunin jong leiset chung'a Mithupi khenkhat in athiding uva athusei U anina part 2 and vekhom hite. Hilaiza ki pili ma ki muho hi Mithupi ta adam lai uva pathen gi kheng ta le pathen an hello ho hilla athikon uva athusei U pathen so channel le damun a ummong e ti phot chinan anangai ki hite. Pathen a TAHSAN LOUHON ATHIKON UVA KISIH le ki chana a athusei nu kha ben ho. Cardinal Borgia kain ku lum ke chu thina tailo thildang bawa ding in kana mangcha hiltan o kaden tu wa ki guman lo hel a kain ku hi bai bai ding hitai anatin hi Elizabeth the First kalopina kachan hozo se hi pharkhat se adin bo hi anati Ludwig Van Beethoven apamol he zing e avai ge waltai anatin hi Boleyn o pathen kalhaga hoto te sin o pathen kalhaga hoto te zin ten anasam in hi Prince Henry of Wales kata asahi khawin kan in lang hichi lupna kon in nei kai thovin vai vam la ahun nei ku lan chutile kalung phat mo sa pathe hi ngachun kisi puma tawin kehin ko hi bainan te o kaden apachom talo phat chi sa panna be hin hu aina man hom lai uchu ngai te ve anatin hi Socrates hichi leiset chung'a chi zo se hi ti ku miu cha hichi leiset da la ki tol da bang ba hin ikitol naw hi hisanga ahun pi de chet hi laile thu cheng chum be the hi le o anatin hi Tony Khenkhat British comedian Koiman 18 keima ko nam hepontin imacha kada ha din poi kapo do din song poi ai hamon din song koima poi hichi a hi ke za din a pu hi le pu na ta hi anatin hi Luther Burbank nup ka sahi be zing e anatin hi pathen TAHSAN a mi te hon athikon uva kini nalen ta NEI-A ho thusei nu kha pen Jonathan Edwards pathen TAHSAN phot in chutile ginding imacha nei punate anatin hi Patrick Henry Dr. Lhingboi athiding a Christian ho hi khating a Krista TAHSAN le ning su hi ichan a ta abi a phachum hitam hoi sel in pen simin anatin hi athiding zowa akitip na will achun ka hin jing hi chu hi ngai lu ta ka in sum ni te ka da la pi hi Krista nu zui Christian ho hin ahin ko wa ho nu di ta chu api ding in a hi anati John Owen kalhagaw in alhangai zing Baite neirova ay lungse pa hinglam zona chi kahita hichu ke zading amsun hamon na chu hi anati Wallace author of Ben Hur pakai lunglam himay anatin hi Alexander Hamilton pakai Jesu Krista patnawang in pathen ngay na hong sung a kipilot tay kay ma chon se kahi hilla angay lupnan hinglam kave anatin hi William Shakespeare kalhagaw hi kapathen isim pa ang Jesu Krista ay huin po patnawang in kinemin chile TAHSAN in kapido tay ang isim do ana hilay sinakon ama to atong so hinkin law chang khom din kalhan e anatin hi Martin Luther kalhagaw ay hato pa pathen khuna din kapido tay o kita azan kapathen anatin hi John Milton British poet thini hi hinkim lo hupi kon honda thaina chabi kidang ta chu hi anati Daniel Webster akidang penchu Jesu Krista ki panatha hi tun so hinkim lo kiti hi anna lo hi le him te timni ipihin tem
pathen thangwa in han Jesu Christa a gipana thupa sal in hin kim lo na leiwa chu mu theding in tawe achai na pen ke ma ka hing lai se anatin hi Andrew Jackson ka ngai lu ta ka cha ten nei lu hem pi ke pathen a ka hi ama a ka hi bove ke ma na ho sa nga na zet bova anachi masa ka hi zo hi chi lai mun a chu na pon chawa ikimu to ki ding ka ta san le ka kini na hi anati so pite achunga in seida ho akon a imu do theu chu ton so in kim lo a nup namun van gam chule tanti nei lo me dir amu e ti pho chinna hi ze chun ita sa ilagaw hin hu pathen ading a san thei dol na kiel pakit nite lunglut ta pana pa na chen chen ho zo se bon chavin pathen in pathena bo taw han